Mkhulu kudu angena iTLB esikaveti umthando wamahlozi indlovu edlofakazi yona le icala kalithethwa yiyo le indlovu edlofakazi bafethu ngeke ngakhuluma lana ngikhuluma ngase ngithi ngizobuya mangibuya magumbini amanye omhlaba nayi indoda ephethe emagumbini amanye omhlaba kubusa le mamphethe yona kusuka konakele nayi indoda ebusayo le ngifuna ukubusa emhlabeni fowuthole nayi indoda iyabusa emagumbini amanye omhlaba le bese ngikhuluma nesihloko engange ngasithi halamuzi kwi-video esasigcine ukuyiqopha sesiyayi-uploada la ukuthi uGobela kuyenzeka nikuthiwe umuntu uvalwe uGobela ihlozi lakukhipha ithongo lakho lakukhipha impela waphuma wathwasa leso sikhathi leso osihlalile kuGobela uyabuya emva kwalokho mhlambe uma ubuya vele kuginqwa inkomo nakuye loGobela wakho kukhokhwe futhi ini na inkomo kwakhishwa inkomo uGobela yakhe nangapha ekhaya futhi kuhlatshwa inkomo kwenza umcimbi omkhulu omuhle kuyagidwa kuyasinwa amanye amathwasa nezinye izangoma ezinamandla ziyasina wabhula bakufihla wafihlela umkhonto uyafihla inhlalamsamo bese uyafihla inhlalamsamo wayibhula wayisho ukuthi kuphi ebese kuthiwa umuntu oyedwa nje uGobela wakho ukuvale thaqa angazi ukuthi kutholakala kanjani ke lokho ukuthi kungathi umsebenzi uvalwe uGobela wakho ukuvalile iTLB ishaya amakhala esikaveti sishaya amakhala ngishaya amakhala bafethu asingayifaki kakhulu ingcindezi eningi nenkulu kuphina koGobela asingabe sesifaka manje incindezi enkulu koGobela laba bantu sibancengile laba bantu laba basuke bekhonjiswe bona ukuthi nangu umuntu ozokuthwasisa uyasuka uyahamba nangempela usuyolandela imigudu yakhe usuyolandela imigudu yedlozi lakhe likhiphile lakukhombisa umuntu okuyena yena umuntu ozonjani na ozokuthwasisa egcineni lo muntu ukuvalile ngishaya amakhala mina hayi bogogo nomkhulu ngiyayithimula ngeke ngiyayithimula leyo hayi ngoba mhlambe ngusiyazi noma ngundlovu kayiphikiswa kodwa engikushoyo ukuthi nje ngishaya amakhala bafowethu ngishaya amakhala inkinga engingayisho mhlambe mina engingayibuka inkinga isuke ikhona la edlozini lakho elikhiphile lathi hamba uyothwasa likhiphe lithini idlozi lakho hayi hamba ke manje uyothwasa kanti mhlambe inkinga bezisekhona kuphina ekhaya khipha nje idlozi lithi hamba uyothwasa kanti wena bekungafanele vele wenze njani na uthwasa wena kwase kuba yini kuwena wahamba wenza njani wayothwasa inkinga leyo ezinye izinkinga enjani na abantu ababhekana nazo ukuthola ukuthi umuntu sethwasile umuntu imali yokuthwasa akuyona imali encane inkomo yokuthwasa akuyona inkomo encane inkomo yokuthwasa awukhiphi inkonyane nje ulinikeza uGobela nasekhaya kuhlatshwa inkabi inkunzi mala ngenkabi emhlophe ihlatshwe idinqwe phansi kuthiwe ubuyile uthwasa sekubuya umngoma manje qede lapho thola igovu uganda umuthi ekhaya kodwa kukhulunywa ukuthi ekugcineni bese kuthiwa uGobela ukuvala alibonisi ngani idlozi umuntu ozokuvala ukuthi ungayi lo uzokuvala hayi nangu sibani njalo umkade
njengoba ezokugeza ngalento yokugeza ngalesi sigezo sizokuvala njengoba kunikeza leli gobongo leli lizokuvala ngoba lisuke selitshela uma nje uyothwasa yonke into usuke usuzoyilawulwa ihlozi lakho ngisho ngathiwa ihlozi lakho lizokunika uGobela wakho uGobela wakho uzokunika into engashayi khona mhlawumbe ethi ihambise ekhaya isiyovala ihlozi lizokutshela ihlozi lakhe esayicabanga esayenza nje bese nangempilo ubona ukuthi lo muthi lo ilona engikhonjiswe ihlozi lami inkingi yonakala lapha ya engathi ungaze nawe ube nayo indlela yane yokuthi noma usubuya-ke yiba umuntu ovula kakhulu amaphupho lokho kuthiwa yini-ke izibonakaliso yiba umuntu eyivulayo iy'bonakaliso ukuthi uba umuntu ohlale nje unayo-ke leyo nto yokuvula-ke iy'bonakaliso ukuthi uphuphe futhi amaphupho nje aqondene nani nokuthi wena usuyini manje umelaphi wani na wendabuko umelaphi wakho uyakwazi nawe ukuzelapha wena uyakwazi ukuvika ngisho ngathiwa induku eqhamuka eduze kanjani uyakwazi ukuyivika yenza ihlozi lakho manje licontrole uliphathe kanje ngesandla kulula ukwenza lokho kulula ukwenza lokho uyabona ngoba leyo nto lesiyakutshela ukuthi hayi thatha lokhu ukusebenzisa uzoliphatha-ke lapho-ke ihlozi lakho-ke kanje kodwa leyo ukuthi kuthiwe umuntu uvaliwe uthwasa uvaliwe sangoma nyanga uvaliwe uvalwe uGobela wakho lo kade ekulekelela okade umlekelela uvuka ekuseni ngo-4 uvukela ukuvalwa noma kuthiwa-ke kuyavalwa nako uyivuma ethane naleyo kuvaleka hayi mina ngishaya amakhala uma singabantu kwesi sikhathi siyaye sithathe nje isinqumo sithi okay ngoba sekufikile ngoba nakho kushiwo kanje angihlale sengithwasa-ke vele ungithwasile uzovalwa manje kuyavalwa na-ke lapha ukuphuma nje uyothwasa kuthatha isikhathi ukukhombisa ukuthi kahle kahle wena nangu umuntu uGobela wakho one and only uGobela wakho bese uyaphuma-ke ngezinye iy'nsuku-ke uyokwenzani na uyosika ezinye induku kwabanye oGobela kwezinye iy'nyanga futhi njengoba nathi siyayisenze nje ukuthi sihambe siyosika ezinye induku mhlawumbe oGobela bethu abasitshela ukuthi hayi awuhambe kusibani le nduku le kusibani bani ungayithola futhi-ke isithe ukujika-ke kuyena-ke sihambe siyoyisika lezo zinto lezo sibuye siyinikeza abantu kusebenza abantu bephumelele abantu uma nje kuwukuthi uwumuntu othi uvaliwe ikhona indlela othi wena uvaliwe ikhona indlela okufanele ithinte kuwena ikhona into okufanele uhanjiswe kuyona uqondiswe yona iqonde ithi ngqo ngaphandle kokulokhulwa noGobela ngaphandle kokulwisa uGobela uGobela manje akasakwazi ukusebenza une-stress yokuthi uyafonelwa abantu wena uyavalana wena kunjani mina kwake kwafika nje ubaba la ubaba nje impela unamathwasa uthi manje kunethwasa uselokhu laphuma uyafonelwa kuthiwa uyasatshiswa ukuthi wena wavala usibani wavala usibani simini ayikho leyo nto leyo hayi umuntu wahlala nje kancane la wahlala nje la esigodlweni sasenkanini la ku-iTLB hayi uyophela yonke leyo nto leyo uyophela yonke lento lokhu usatshiswa la umuntu umbize umlungisele kahle zonke izinto zakhe omunye usuke ukugobela omunye wayothwasa komunye njengoba ushintsha uGobela baze baba babili baze baba bathathu uthi uthi uyathwasa ubona ukuthi kuhamba kahle cha bo bafowethu angilwi ngizama nje ukusho ukuthi hayi iTLB umthando wamadlozi bafowethu ushaya amakhala kakhulu kuleyo ukuthi uGobela wakho engakuvala osebenza umsebenzi wehlozi osebenza ngoba phela kahle kahle usuke kwelapha lesi sikhwama esikwembethe usuke kwelapha lamandla wembethe ukuthi awavuke esebenze nasebhayibhelini kunendoda kwathi ayihambe ngalamanje nawo
nawe usukusizwa uzotshela uyena uGobela ozokutshela ukuthi hamba ngalamandla onawo nayo le ndoda yayingazi ukuthi inamandla kodwa yatshelwa kwathiwa hamba ngalamandla onawo zanoma uGidiyoni lo watshelwa lokho ukuthi ayibo Gidiyoni vuka uhambe ngalamandla onawo nami ke ngomunye abantu abavuka bahamba ngalamandla abanawo ngeke ngiboniswe ubaba uNdusi engidonsa kabuhlungu nqaba engidonsa kabuhlungu esibonakalisweni yangidonsa uNkuzimalanga madoda la wangidonsa uNdusi wathi try ukukhulekisa kuleya ntaba ngathi uma ngihamba ngiyomtshela wathi wena kalivele kuma nomama wathi wena mshana ubufika lana ufa ngihlale ngiyibuka lento yakho lena ngithe ukuthi wena unemoya wena lento yakho isikuficileke ukuthi wena uyinyanga asambeni ke senze njengoba besho ngeke bese kugcineni bese ngithi ungivalile wangidonsa kabuhlungu kanje esibonakalisweni wathi asambeni kuthiwa nje egqoke ingubo ezikuhlaza ingakho nginendo yangehlaza nje la hayi bafowethu ngishaya amakhala mina ukuthi uGobela ngakuvala noma mhlambe kwenza ukuthi mhlambe nomuntu ugcine esenza into ke bese ehlala yabo wenze umsebenzi omnyanga bese uyahlala ungayilandeli izibonakaliso oyibonayo kwahamba isikhathi ngisebenza kodwa ngisazoke ngiyiveze kahle le kwahamba isikhathi ngisebenza kwaba nje isikhathi ngisebenza into eyangenza ukuthi ngisukume kakhulu ngisukume mawala bogogo nomkhulu isalukazi sangena ngangisebenza ukuthi mhlawumbe umuntu ngizomsebenza ngezinye zegeze engikhane ngiyiveze nalokho amakhandlela okukhuleka kakhulu nokwenzela umuntu ilati nani kwahamba isikhathi uthola ukuthi ngingasho nje ngiqinisa ukuthi ngeso sikhathi ngangiphelele izinto eziningi ngiyibone ngathi kodwa isimo abantu bayangena kodwa isimo nje sokuthi ngiphile kamnandi siyaxeka siyashoda lapha nalapha sase sifika ke lesisalukazi sangena ngisibona ukuthi siyangifonela ngithi mina yebo uthini gogo mamthimkhulu sithi hayi ngizolala la empangeni kodwa ngifuna kusasa ungenzele isigubhu ngacotshwa kanjalo mina kwenzeni igubhu ayikho enye into engangathi uma ngivuka ngiyotshela ezinye izinkakha ezikhanda igubhu zathi hawu cotshwa usucotshiwe ke manje uthi kwakhe ini na igubhu ngoba ngangiworried ukuthi yini kodwa manje bake lot kwase kuqala ukuthi ngikwazi ukuthi uma ngabe umuntu ethi ufuna isigubhu ngithi hayi imali engaka ngase ngiqala ngivele ukuthi hayi mina ngikhanda igubhu ngoba ngakhishwa ihlozi lami lathi leli langena isalukazi lese sangena mamthimkhulu wathi hayi ngifuna kusasa ungakhela isigubhu nangempela ngakusasa ngavuka nganyakaza ngaya kubantu abayikhanda igubhu bangilekelela njengoba ngikuleli izinga engikulona nje bathi hayi kusukela lapho uma ngingena abantu wayengangeni umuntu kwakusukela lapho ngoba siyabelapha abantu abangenamali abangenalo ngisho isenti sizinyanga siyabelapha abantu abakahle nje emalini yabo abakahle siyabalapha futhi abantu ini futhi ubona ukuthi hayi lona ukahle kakhudlwanyana siyabelapha futhi bayangena futhi abantu igodi nabantu abaphumelele abanemali yabo kusukela lapho kwakungathi ngempela kwase kungaze kungathi ngithweleke emva kwalo ngoba ngalalela isibonakaliso esathi sengifuna kusasa ngifuna ukukhandela isigubhu kusukela lapho ngangivele ngifonelwa umuntu ethi angizoke ngifike masifika sixoxe njani nomkhulu ngifuna ukwenzela isigubhu lo muntu khathi angazi lutho kodwa ngalalela kufanele sivule ini na ukulalela sivule ukulalela bathi-ke ngaphola imi lezulu engilifundisa bathi khona ukulalela nokuqondisisa uma sivule lezo zinto singabelaphi bendabuko hayi siyohamba kahle nami angivelanga songathi sengikhanda igubhu-ke macha kwasho isalukazi intombi yakwamthimkhulu ezala ubaba umakhandakhanda waziphansi waziphezulu wathi hayi ngizolala la empangeni ehhotela kodwa kusasa ekuseni ngifuna ukufika lapho ngifuna ungikhandela isigubhu ngathi ngasayinile ifomu ngathi angisayi ngakusasa emsebenzini
ngathi angisayi emsebenzini ngifuna ukuyobheka kahle lesi sibonakaliso lesi mangifika inkundlana izazi ngihabula ngena zithi hawu wena ukhanda igubhu wena kahle ezinye ngangiqala nokuyozothi hawu wena uyogwilikisa abantu wena vele ke igama lami ngumcebisi uMoses ngumkhululi yaqala lapho ke lento ukuthi kusukela lapho kwasengena abantu okungathi bami kahle ngibalekelele ungaphinda futhi ngalungisa impondo yabo qala ke ngoba izinto lezi angifuni ukukhuluma manje izinto lezi ezisuke zithathwa abantu ababami kahle nezigubhu futhi zikhona ke abasuke bebabhedela nje kodwa befuna ukuphakama siyabenzela kodwa ngalalela isibonakaliso sangiphumelelisa ngaphumelela ke nami kancane kancane njengoba ngikuleli zinga manje ngikulona konke engikwenzayo ngiyekwekwe okungiphumelisa ingoba ngalalela asifundeni ukulalela siyakwenzela ukuthi ukwazi ukufikelwa izinto ozoyilalela uyiqonda uma ngabe mhlambe uthwasile izinto zakho kodwa ngathi ziyamfiwa siyakwazi ukwenzela lokho zilunge nomhlawumbe unamaphupho akhomba ubunyanga siyakwazi ukwenzela leyo nto ukuthi ayiqonda into yakho awuthi uyiqala ibiqondile into yakho mangabe mhlawumbe uyaqala ukubona ama-video akule channel ebuhle bethongo TV uMkhulu uKhoza otholakala eKwaZulu Natal eMpangeni kuphela asikho esinye isigodlo enginaso isigodlo sami sisodwa bayazi abanye lapha nalapha engike-interview khona ukuthi ngiyangivela ukuthi nguthisha bogogo nomkhulu ngiyafundisa Monday to Friday ilokishi engihlala kulona uyangithola uyakwazi ukungithola ngo-3 kuya mhlambe kuya past 5 kuya ku-6 uyakwazi ukungithola lapho ngilekelela abantu compared to ukuya kuphi na emakhaya le ongoye ekhaya ongoye ngifika ngo-6 ngangakwazi ukulekelela kahle ngasithi angize endaweni eseduze subscribe-ke lapho so ngitholakala nje Mpangeni kuphela inamba yami 078 2827 948 thokozani-ke bogogo nomkhulu.